Halo maning kakabsat, iti manini Dalia sat, hindi mananagdingig iti Ilocano Sonata, plus dagiti napintas nga views di Hong Kong. Thank you so much for listening. God bless. Awan mabalin ko no isu tiragsak mo, ipapanaw mo to'y sidong ko, ken panggap mo nga umadayo. When jak may tedken ka nam ay may palakam na anyang arun sapay kuma ragsak na namin yung tuadwa. Awanin paidam ko impaay ko amin na ragsak mo, uray pa'y ipupusay ko, isulake tikid daw mo. No naragsak ka, maliliwan day tuirik na, patsek unay awan dua-dua sa pulam to day diragsak ta. Iti ka nito ama panunot mo, ti agsubli to'y sidong ko, at tuyak lang amang namnama, ke nagururay ken ka, taing kari wen siksikan tiat tagikwa usok kenrik na among dayta o sanyata naragsakak no naragsak ka. Awan mabalin ko no isu tiragsak mo, ipapanaw mo to'y sidong ko, ken panggap mo nga umadayo. When jak may tedken ka nam ay may palakam na anyang arun sapay kuma ragsak na namin yung tuadwa. Iti ka nito ama panunot mo, ti agsubli to'y sidong ko, at tuyak lang amang namnama, ke nagururay ken ka, taing karik wen siksika
pusok kenrik na among dayta o sanyata naragsak ka no naragsak ka. Danim di alda apan nagsublik di tasibay tapno intamane pasanta ken samit ni ayatta ken iliw anagpay panagin na tayo ka kaya ko amaamuan no siya pa'y letlat ng nangruna wenno adan nakayawam sa weman tay pudno o plisla kanu siya metlan iyo uray mo amang ikot day kapuso ngem nang runa kaya ko nga imdengan ibalikas mo nga ay ayatenak malipatak amin ariga kailiw ko taarasas mo analailo ken talas bang mo ajak ka umorenton ka ano no siya pa'y metlat ng nangruna Reno adan nakayawa sa weman tay pudno o plisla eno siya metlat iyo uray mo kaya't ko nga imdengan ibalikas mo nga ay ayatan na malipatak amin ariga kailiw ko taarasas mo analailo ken
kaumoren ton kaano. Tanasamki nga isip mo isuti bagnos ko napnuan ragsa daytoy rikna kaadam tuy denna dinto kuman amar sa nasudi nga aya sinangatan nga agpapa tong palbiyan di mauma dagitoy mata amang buya takin na pintas na awane iti umarta jak mauma amang nanang sam iti agek mo sapsapule tanairo ngarakop mo sikat ilubong ko puong biyag ko sikat iliw-liwa aglidan daytoy rikna day tatimek mo sunata to'y puso day taayat mo ket kasilpon to'y anges ko nudumteng ko dapan lubos siya ipalubos amar saan to'y ayan-ayan wen isapat ka tangamin sika awan sa bali ngagtagikwa daytoy puso to'y nakam ko kukwam ida sikat ilubong ko sikat iliw-liwa no agliday daytoy rikna day tatimek mo sunata to'y puso day taayat mo ket kasilpon to'y anges ko
samit nga isang mo isuti pagnos ko napnuan ragsa day tuy rikna kaadam tuy denna dinto kuman amarsa nasudi nga ayat sinangaltan nga agpapan tungpalbian sinangaltan nga agpapan tungpalbian. Nagrigaten biyag ko tiyag may maisa kan kanayon laeng asiliwak ken ka alang aruden yag ko dinakad baybayan tanalpas kun ngayon karinga di kanlipatan masika biyag ko keti pangagnak ulilan tuy pusuk tagimurani ayat init bulan jay ngatu isudat saksita ay wenu biag ku di nakadikawa na minsan pa'y biag ko anairi depak nagparangadagus taladawam kanyak ibukbuk mo ngaruden tidironi ayat tananamek maminsan pa'y tisamit ni ayat masika biag ko keti pangagnak ulilan tuy pusok tagimurani ayat init bulan jay ngatu isudat saksita ay wenu biag ko di nakadikawa na minsan pa'y biag ko anairi depak nagparang adagus taladawam kanyak ibukbuk mo ngaruden tidironi ayat tananamek maminsan pa'y tisamit ni ayat Katuy ayat ket sikat inap malagi pay maringa pilit dinasam itaridet ay ayate lupan panunutet dinasam itngayat mo jak makaturod jak makaitna ket pusok ti
tiag sang sangit ay sana balin biag puno sikat pagtaudan ni Senay ay sarabi ana ulime timek mo ti inak nanged Depen nakatuy ayat ket sikat inak malagipay mari nga pilit dinasam itaridep ay ayate nupan panunutek dinasam itngayat mo jak makaturog jak makaitna ket pusok tiag sang sangit ay sana balin biag puno sikat pagtaudan ni Senay sana balin biag puno sikat pagtaudan ni Senay Na minsan na nakadano na iti lugar nga agdindinamag pudno ang naragsakan na kinaadot na kiyamam mo kanya tunggal may sakit na apnuan regta kanya-kanyang tugot balon na kaaldawan nga minti day of the gundaway da nga agkikita-kita di mo na anak ka estorya apag biit ka no laeng tiragsak ngamin iti sumuno abigat sangwen trabaho nga inget rigat awan tay ilia Pilipinas di agbalin ti agginad-ginad trabaho ti may rinan tatad pang suporta kurapay a pamilya at damet may sana gestorya rigat trabaho na tumpungan na ngem saan nga isot parikot na nigayam sugador alakay na isumeten na napanunot na asinuratan ti asawa na darling ko agbalbaliw kan no kayat mo nga umay kapay sang petan day di nagestoryaan na udi madin nga gawid wenno agsubli nagbanugan at naawan serbi nagbanag iso akakasi asawa na timipunti sa bali panagadal ang nakdat na perdi kwarta anay pawpawit iti uray siping awan pulos na bati ngem adamet nagsidsid da awak kapot ayat na lumong aurigat uray aldaw nga ginanapuma mapansabali a pagserbian na masapul kan na gundawayan na adupay utang abayadan na may nayon pa sa kaenan wangken dagaan na kasalda kunamet dagidi daduma ti ipapandat sa bali adaga ketapnukan may liwliwag da nasa makapadasan da ngem may sa tinak na adal
Kanagidinak na duktalan Gapot narwaya sakripisyo da Rumbeng laeng mapadayawan da Adumeten banwar anaawagan Isuda tipod no akang runaan